Kundi kimwe kianduke imbethi kumantirisha egembe na rietwa Muyo for Youth kiugite maria makwendekithia thirikari ya Meru ibunjwa kama korota na one untu utiumbika youth mama makiorentaga ona muciacia Mike Makarina makiugaga niwe abanganitie gikundi gia antu akagutitera governor Kawira akiugaga amarirutha ona ni makumenya mauntu timamega Meru tabure Marion Karugi agutwira gikundi giki kiugite kiri na wirigiro Meru ikona kioto rwari rokweberia gitini governor Kawira rwethirwo rukithikirwa ni bunge yonde bantu ba kamiti ya antu 11. Siku ya narua, bunge ya seneti nithiritwe ikirita mwerekera jo kwariria muswanda jo ithatu jo kuingata gavana wa Meru Kawira Mwangaze kumetene na riu kiumia twitite nirio bunge ikambiriria yambarire rumirite gavana na riu ayuthi ba ikundi kia Muyembe Youth Focus nikio Muyofo ni baiturite kurita maoni eure ntubu na kumeneria baraba kwa kaunti ya Meru ni bati kubunjwa ntu bacoka ringi ndebene bakiwa burubi ni roto baraba kwariria mantu ya suspension of the county non tobo bo impeachment isi obetha kwethia cio kambue the assembly baraba mandated by the constitution kurita ngoesio oversight non to impeachment injire moya oversight eute a proper justification for conflict non to